Sarbag kayaw akabalay kaw. No personal na gamit. Saan nga bibiyangan? Dito'y lang ti pangidul-duli na kiti sa gaya ikaw. Nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ketnat na ditabok yaw. Unay na itan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Ingagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Naimbag ng orasyo amin papagayam. Sakbay na, shout out kay ni Cesar Official ti Baguio City from Jezreel. Kat ita, isagot kada kayo ti Jor Drama Tips TV. Ti pakasaritaan asinurat ti pagayam tayo ani Nestor Marcos. Napaulwan iti. Syakmet itan ti bida. Dito'y drama tayo. Unay na itan kaka. Hello, babes. Imbag man timawag ka. Apag iso, de bagakin ka. Kwarta ka di manan ti bagang babes. Si Kamot. Saan a kwarta ti bagak? Anya nga raon? Kwa kuma. Mga alak iti katulong dito'y balay. Anya? Katulong? Kat no siksi ka lang arudan ni tabalay. Kat, man ano kuma? Padasag mo't ati mga alay ti babaw nak. Apay masulit kang aglutot ka na yung kas kada aglaba. Apay mapanunot mo ti mga alay ti katulong. Babes, itatanda ka pala dito abroad. Kaya't ko padasag mo't agbalin na doon niya. Anya? Unay daytan kaka. Tsak kayat dayta planom babes. Orno ngamlangan ati ipaswildom kung may ti katulong. Ay, kaya't mo man nguno saan talaga amang biro ka kiti katulong. Padasag mo ta, tisang ko pa na padpadasan. Ita, tadakkel ti sapul mo dit abroad. Unay daytan kaka. Mga lakay ti katulong, mahunamrod ah. Una tatang. Naibagam ka na iti asawam na iti aplanam. Wan. Kahit anya nga iti kunana. Di na kaya't ang mga laki ti katulong. Ta may saak kanumot dito balay. Ngam imbagak, mayat man nguno saan talaga ang mga laak. Unay daytan kaka. Di ka ka di mabait na mga alay ti katulong mau. Kat no siksi ka lang ti iserbian ti katulong no makabirok ka man bilang. Apay ko mamabainak tatang. Ti iswil daw ti katulong. Ibang kumlangan ah. Ay, didak man isuro tatang. Amuyo, jay karubak asiman ti asawa na, kat ada katulong na. Apay, ay tumultulad ka. Alangan na paabakakan kwa na. Ti asawa, kat ada yabrod. Iso asaan na kapaabak. Syakmet itan ti bida. Unay daytan kaka. Wen, kunamon tamayat kan ngagbalin a katulong mi na maring. Saan kan ngagpangpangadwa? Manu ayat ti kayat mo asweldo. Nagmayaten day taas sa ludsud mo. Maalo kuyaksan nga agbalin a katulong mo. Gapo iti day taas sa ludsud mo. Kano agin didi kay mga min. Iso adamaga ko na numano talaga ti kayat yung asweldo. Ay kay baga nga ruden 10,000 pesos kada binulan ti kayat ko asweldo. Oh, makayam day jay. Anya? Apo? Nagdakkel mo ti kayat yung asweldo nana. Idinto ta si siyak mo ta pagsirbyan niyo. Imbagak lang mo ta ti kayat ko asweldo. Gaputa din na magmumat. Angam no di mo kayat ako. Sumapul ka lang iti sa balay at agabaw. Ay saan anana? Jakun bumirok iti sa balay. Da kayon tagbalin na tagabuk na maring. Eh, no kasta ako mayat ka mo lang itimbaga kaswildok iti kadabulan. Wunan, mayat akon. Unay daytan kaka.
Sapay la ko mata maawagak ti asawa. Nasken amaamuan na ti kayat asweldo ni Nana Maring. Hello, babes! Babes, anda ka di ibagam ta imawag ka? Importante unay ti ibagakken ka. Anya reta? Nakabiro ka ko ni ti katulong. Kat imbagak amang rugin intun bigat. Anya? O sino? Ni Nana Maring at taga kabangibang a barangay. Anya? Nininang Maring? Jay inakitibunyag tinala makatulong mo? Anya? Nanang mo iti bunyag ni Nana Maring? Well, babes, nakababay na. Isot inala mga katulong. Kano kayat lamat? Isupay tinang ibagat ti kayat na asweldo ah? Anya? Malungarog di sweldo na. Ti kayat na ket 10,000 ti kada bulan. Nagtakilan. Awalat mabiro ka mo na nalakla ka sweldo am. Ni Nana Maring nga ron ti kayat ko akatulong. Isu adikan agreklamo. Dakkel una ti kayat na sweldo. Kayam dayta babes. Isu adikan agreklamo. Unay daytan kaka. Ruda, ada ka mo ti arubayan niya. Akasla agpaspasungan iti umay. Imawag ak ngamin iti asawak tatang. Awan mo't signal iti uneg, isu arimuarak. Kasta aya. Anya man ang timba gamit asawa. Ay kat, imbagak, nakabiro ka kun iti katulong. Sino nga ay? Ni Nana Maring nga taga kabangibang a barangay tatang. Alya. Ni Maring. Diyan na istoryakan ka nga ex-girlfriend ka. Wan. Di ka lang nagbainan kat nobyak tayo day. Dandanik na asawa ang nakitaray lang amin iti sa balay. Oh, apay ko mabainak kan kwa na tatang. Ex-girlfriend ko nga raon. Uray nobya yu idi. Anya ko ma? Di mo nga ron ung tana na kababain. Anya? Ay, sandak man nga suro tatang. Tasyak tun ti amo da dya bakit Maring. Unay na itang kaka. Naimbangal daw mo Maring. Nay, si kamot gayam Simon. Di nakadipastrikain, di taunag, di pagsaritaan ta. Ay, dya kaya ta sumreka. Ta, amangan no ibaga dagiti chismo sa akarubak nga adaman ng relasyon ta. Ay, ano ko ma? Agpadatamutin abalaw. Ay, dya kaya tin. Awanan, tirugso kanyak Simon. Sa bagay, madlawa kimriit kaan. Ay, saan man natilay bagbagam? Oh, anya tigagaram. Naamwak nga ron iti anak ka. As ka ti alaan na akatulong na. Isungay mayak. Un nga raw. Okay, anya ko ma, no siyak tinala na akatulong. Di mo kunaan, nga ipalabam tumot kanyak dagiti arwatam ka na brief mo. Saan mo ta? Diyak lang ba na mang palabakin kay ti arwatag? Pipya kumaano asawa ka? Nasaya at tamum dayta, tamum tagbain Simon. Sigun may ta managbabainak. Wag ka man. Kasano ko mama nagbabain ka? Idento ta dinanog munto pa'y day di tatang ko. Ta di nakapastrikan iti balay may amang pasyar kanyak. Una na nabaliktad ideya niya. Ay basol na kaapay namin naparitan na kamang pasyarkin ka. Dinto ta nubya kamot iden. Kasano di nakaparitan. Kat tunggal umay kag pasyar na bartek ka. Kat gapoy tinalaw sa bartek mo. Dinanog mo tamak. Ala, bayan ta na pagsaritaan, tinapalabas Maring. Itanam tan itilipat. Ay, nabayagan nakatanem itilagip ko. Ngem adalat ta dagiti gundaway amalagip ko tinapalabas Simon. Ang mala, isardeng tangarudo na pagsaritaan data. Anya rantam? Mayak, ta ibagakin ka. Andi ka kumaagong ungay. No agkarapasyarak to iti balay ti anak kao. Ay, apay ko mga gungutak ngay balay mo ti anak mo ti pagyanak. Awan karbak nga gungut-ungat. Mayat. Hunay na itan kaka. Nana,
Daytoy mo tagbalin na silid mo, bayat ti pa nagsirbim akatulong dito'y balay. Agyaman ak Rhoda. Ma'am ko namot akanyak, tamanipod ita kat amo na kon. Taun Ngam sa anak mo't asanay ma'am ti awag ko ken ka. Pues, sanaya mon tapno amo mo dagiti makangeg nga amo nak. O day tan kaka. Nagraraman mo daytaw. Ha? Anya ti ko namnana? Ay awan Rhoda. Ay ma'am ko na kuma. Ay. Kasta ma'am ko nam kanya taamo nakket nga Roden. Ket amin nga ibagak masapol nga agtulnog ka. Awan ma'am. Ay talaga nga agraraman ang maawagan iti ma'am. O daytan kaka. Kumusta ti kaadan katulong mo, Rhoda, babes? Ay God, mayat babes. Ta panagriknaket kasla siya kun tagnanayon bida. Nanamaya kun. Ta sana na siya tagluto, aglaba, kadagdalos. Kan amin na masapul ko, payawat ko pa yan. Una daytan kaka. Tagabumot una yan ti katulong ta. Ay syempre tagabo nga Rod. Iso nga ultimo danom nga inumek, kat payawat ko pa yun Ure adala iti abay ko. Anya, nagkaro kan nga amo. Tapno may karo na ti 10,000 akinid daw na sweldo na. Una daytan kaka. Di, nakababain mo't kanininang maring. Apay kumamabain akin kwa na. Amo na tanjay nanang mo iti bunyag. Iso adi ka kumamababain. Una daytan kaka. Nana Maring, luktam tiri daw. Aguray ka mo't atanay maksat ti lutlutwag. Unangam ni, agapuran santi sa nga ilay. Hay, siyak man langan ti mangilukat. Nagbayag ka na mangilukat iti Rida o Rhoda. Ni, da kayo magayam tatang. Nakasapatos kan nakalong sleeve kayo pay. Apay, adda pakidayaan niyo, akasar. Awan. Kat, apay nga Rhoda kasta tilangayo. Apay, dakas no kastoy ti arwat kaw. Ungayam, ni maring akatulong mo. Sa dino tayan na. Adday ti kusina tatang, agluluto. Inka man ayaban ta kasarsaritak man. Anya? Isumutlaan na kaisputing kayo tatang. Tapas siya rin yung magayam ti katulong ko dati anubya yo. Apay, dakis aya. Unay daytan kaka. Di pa'y ayan ang laylay ti ayat yo kininana Maring. Saan to amang laylay ti ayat ko kenkwana? Ta nagrungrunga abak, di nakitaray iti sa balay. Unay daytan kaka. Alakit din, ayabam, ta agsarita kami. Ay, sana mabalin tatang. Susweldoak ni Nana Maring. Katjak kayat masayang ti oras na. Nang runa kat ado ti trabaho na sa 10,000 pa ti sweldo na. Unay daytan kaka. Nagpaidam kan nga anak. Tadi mo man lapat ganti kidaw kaw. Lading itak tatang. Ngam nasaysaya at no agawid kayon. Ngam iti umay mangistorbo iti madama nga agtrabaho. Unay daytan kaka. Papanamanan Rhoda. Apay nalipatan manan na ma'am. Tiyawag mo kanyak taamo na. Ay gayam. Ay kanayong ko malipatan. Sorry, ma'am. Sige. Ngam laglagi pong to na kanayon ma'am. Ma'am. Tiyawag mo kanya ka, ma'am. Wan, ma'am. Ang papanan nyo Apay adamagam. Tapnamukmut ati pang birbiro ka keng ka. No da makasapol. Sige. Ibagakon. No sa dino ti papanak. Inak manan makimajong. Anya. Ay sus ma'am. Agbisyo kamutan. Kanayon kamutan amapan makimajong. Kat anya pa'y kuma? Anya bibiyang mo?
Uray ka na yun na kamakimajong. Tasan mo't asikati mangmang ta diti pagmajong ko. Ay, sa bagay magkidi Angam kayat kalata palagipan ma'am. At isugal ket dakes abisyo. Basta bisyo dakes. Pagbalinan nakaapobre. Ay, dakkel ti sweldo ti asawa ki abroad. Iso ano kwarta? Gabur No bagas, pagkurkor. Ayun ay daytan kaka. Unay mo tilastong na dayto yan na babae. Bimak ng laang. Ngam kaslay sulatan ti bida. Sino mo't daytan? Kita at manlangan. Nay, apay, nagsubli ka mat. Apay, anyat ibagam aya Simon. No, ti anak mo ti masapol mo, pakpakauna ko na. Awan, tanapan na kimadyong manen. Saan at anak ko ti masapul ko? No di kat si katigagarak maring. Anya? Amok ngamen nga awan ita ti anak ko. Amok anapan manen na kimadyaw. Ta na istorya ti karubak. Anakita na ti madyungan. Una, na ilom-lomon iti sugal di anak mo. Kan nailakla ko ng sapa yun ti alahas da nga agasawa. Gapu iti kinasugadura na. Unay daytan kaka. Apayakas jay matan di anak ka. Ay, kanayon to mga agpatulod di asawa na iti kwarta. Iso ada jay. Agbisyon ti anak mo Simon. Unay daytan kaka. Ang bayam ta bagbaga ak tumanan maray. Ay, nasken lang nga bagbagaam. Tano kasjelatan na kanayon ay sigurado nga awan maurnong na. Maibos ti may patpatulod a kwarta. Nga raw. Ang saan man na dayta ti pagsaritaan ta. Disturbo no ti anak ko ti pagsaritaan ta. Okay, anya nga ron ti kayat mo pagsaritaan ta. Awan ka day ti mapansin mo kanya. Anya kumangay ti mapansin ko ken ka. Matmatanak ngamin anaimbag. Guwapo ka di mo't laang iti day ti atakder kao. Ay, gayam. Nakaisputing kamat. Nakasapatos ken nakalong slave. Guwapo ka di mo't laang. Ay, saan ka nagwapo iti panagkitak tatupol kan? Sus, nagadwa madilaw mo kanya. Di pa'y kinatupol ka tinapansin mo. Ang mala sa nabalay. Awan tupol ka na ubanan. Nutirik na ta adwa agad agtugmok manay. Anya? Ay, kayat mo sawan, agaram ka manin kanyak. Now, ada pala nakabalil na maring biyag ka. Ay, awanan. Awanan ti aarmak. Bakit akon? Awan plano ko na makiasawa. Unay daytan kaka. Basta denak mo't adagusan. Unay daytan. Ay, pimanaw mo't lang ni Simon. Sapay la kumata saan nanton nga idarirag ti ayat na. Ay, inaayam. Ne, ti cellphone. Sino nga tati umawag? Hello? Hello, Ninang Maring. Kumusta kayo? Akatulong ti asawak. Naanusmutla ka na kayo? Ay, jak may ladawan no niya ti ugali ti asawam. Itata makaigigaman iti kwarta. Ay, jak amaw. Apay Ninang? Nagbalimot na sugadura. Sipod adot may igaman nan a kwarta. Kan oray kumanukas ta. No di pa'y demakos ti ugali na. Agasam, ultimo inuman na. Nga dalang iti abay na kit payawat na pa'y lakanyak. Pasensyaan nyo lang kuman ti asawak Ninang. Ay nabarok di ka ngamin pawit iti kwarta. Tanay, agbisyo mutan. Talaga asaanan Ninang. Ta kinapuno na. Dahil ta kumati, bagakin ko anang dakmat maawagan. So da kayo tinawagak. Anya? Saan ako na makapatulod iti kwarta ka ni Roda.
Ta nairaman na kanay kat iti trabaho, iti panagkisay iti kumpanya kadag iti trabahador. Ay, saus, unay daytan kaka. Ay, kasumapul ka na, iti sabalya pang gadam. Sana kaskarina ti bumiro kiti sabalya master ka na trabaho ni nang. Isuhan na saysayat na agawin akong dita Pilipinas. Ay, unay daytan kaka. Apa nga grong-grong, nga di paraangan niya roda. Alat na pasamak. Si Mang Petan ti asawak. Anagapoy niya bruntatang. Isot pagsangsangitan. Una dito kaka. Bisa naragsak ka ta si Mang Petan ti asawam. Agro nga abgakinding. Gaputan na ikat kano iti trabaho na tatang. Katawan pulos kwarta na si Mang Pet. Tilaeng arwatan kanti bagi natin sangpet na. Unay na itang kaka. Kay pangalampay nga ron ita ti pangswildom ka ni Maring akatulong mo. Day tapay ti may sapang sangsangitak tatang. Tanagtalawon ni Nana Maring akatulong may. Pinagawi dun ti asawak. Awan mabalain. Namnamaan niya asawa, diyo kaya na swildon ni Maring. Unay daytan kaka. Oray ko man awanan ti trabaho ti asawak. No nakaurnong kami kumamot ti day. Yung pauna yan. Awan oray ko sing tinaurnong tatang. Amam, no apeng awan na urnong yaw. Gapot kinabarayuboy mo. Gapot kinasugaduram. Kan kinaambisyosam. Iso nga, ay na, pulosawan urnong yaw. Iti sapol ti asawam. Iti panagtrabaho na iti abroad. Sapay ka na yun ngagsakit ti tiyan kan rosok kon tatang. Ay, gapunay tata, mabisbisinan ka iti kadam iti sugalan. Unay daytan. Apa yan? Inwaram mo't ito'y salasan na iti pukan kas kada ulas. Dito'y kasala sa maturog. Di ka kayat akaida. Tawan mo't kwartam asim mangpet ang nagapoy abroad. Anya? Unay daytan kaka. Sige, ditakan. Napanan iti silid ni. Sa lagayam na saya at ti asawak no da kwartak. Sa bagay, narwamak mo ta na naawan ka idak. Anay ka. Nani? Anay. Ano papaspasamakin ko anan? Anay ka. Agan anay mo tan. Indak man kita. Ay, anay ko. Apa yan? Nagsakit. Nagsakit man ang tiyan Ay. ko. Day tanda din na ibaga ni tatang. Mabisbisinan ka kano, iti kaadam iti sugalan. Di mo pa'y masangot manganan. Iso na ita, nakaalakap sakit mo. Anay ko. Anay, yak kabalan. Itaray na kiti ospital. Ipa na kiti ospital, pa doktor na. Lading itag. Anay ko. Ure kasanot ayat ko amang ipankan ka iti ospital. Awan mo't kwartata. Ang lumayat ka, ipan ka. Ngam pagawidin na ta, awan maramidak. Ano sa mo na, tawan mo't kwartatan. Inibos mo iti sugal. Napalya, si kamot lat tatibida. Unay mo daytan kaka. Ay na, lakay, jakpay kayat ti matay. Iso apang nga asim. Ipanak iti ospital. Padoktor nak ure awang kwartata. Ipilit nak nga isarek iti ospital. Pang nga asim. Ure kat ngamin daytan. No, ado ti maawat a kwarta, di tayo agbalin na barayopoy. Nang ron agad, sugal pa iti nakaaramatan na. Agbalin tayo kumaan na pakumbaba. Simple lat ta kumati panagbiag, tapno addan tulat ta pang emergency amakuna. Ditan kagayem tinagibusan ti pakasaritaan ana pauluan.
Siyakmut itan tibida. Dito'y drama tayo. Unay na itan kaka. Agyaman kami itin kay panang tarabay.